megalayapost.news. Kiart ligi kenhun ke East Jaintia Hills Truck Owners Transport Association EJHTOTA bat ke Jaintia Hills Truck Owners Association JHTOA harilum Jaintia kilai tre lang leng baga Joint Action Committee JAC kibala sedang daga jingya ki ke baklemput ban persya ya ke jingwan kiti gitrong bulker strong kibakit simen kabala pendu jakpo ya gitrai trok bat kitrai bar narilum Jaintia nagaliang kinung elam bat kitkot kiti ki arseng leng baga JAC kila sedang ya ke jingya ki ke baklemput ban persya bat ban khang ya kiti ki bulker trok ban kit simen narilum Jaintia hakabaya kejengya ki kila sedang henen kesengi hatuber kemaisnong tak kenyang hapo keserok ba National Highway 6 East Jaintia Hills hakaba kila khang banwan ya kitegi bolka trok ban kit simen nagate ka district KJC kala debru ban pa daga city chaw deputy commissioner ke East Jaintia Hills district Manish Kumar haga karwai terik yayong arajar apun rio bar kapang gaba kila penpau kolong ban khang no ya kejingwan kitegi bolka trok kabalakta ya kitrai trok bat kitrai bar nagate ka district habu crunch kila patai kubur presiden KJHTOA ba biang swashala ulaong bahalor kani kapang kajing persya kila depan pa dak city sa kabor district ke East Jaintia Hills baru syaki cement plan hendrai kim syam layo ya kajuba badai namar kani kada kila hab ban penlong da kani kajing ki ban persya wan kite ki bolka trok bakit cement baladonru ki ba ki pen pai clash syaki cement plan baki wan ban kit cement ha kate ka surok ba ula keren syairu bakani kajing ki jongki kadai namar bagi try district ki badon trok ars pa hadulai spa terli kila syak ta ajur ha ka ba menswa ki jiyo ban kit cement kumba prabau trok ha ka shisngi ban mentapan kelahir kajing yo kit semen syaka karpra trok bateng teng tangkat san trok ha kashisngi susu ulo ongru balada ka bor district bat ki semen plan kim shim khia ya kani kajing syakta kitrai district ki badon trong kilarai ban beteng bait kajing ki ban khang ya kajing wan kit semen ki bolka trok ki balakta ya ka kamai kaji kitrai district ki badan bun belai ki trong Gumau direct gumau kajing itu akan kajing ki yang ini ski kuman kalso trik menai waso ada penru ada em lagi cicu poi kelen kajing itu capo cement factory style cini district pun argli district wa east west lah apa di kini cicu poi ayo hadot ni skim em wa respon up ke factory ki kat gam te ek lam man se ne chimbi garai sundon wi mi pai pai bokso igini giri yu man ki balkar trok ni tiong gi itu amat ci sini yo plai kam man kam tangki tele kam ke mixar simen tangki balkar trok moto kepetu yong itu giri kat gam te ini ke por kam itu giri di por jo perkhat gi le perchat jor gi wa le se le yo kam itu giri supply sini no perlan kap krek sini di menstem ke video penjingjar atau cam sistem ni kauman kita lokal na kita thau te khandau sini kata kamte ini report email ari itu kita kiri ba ngaji yo nga kauman kata gitu kiri dal kamu DM di aspatam ne hapok le spatli te ke hagen ni ski gudam ketu kota ko jo yo pun atli sen we is Jaintia we le igi Jaintia Hill Truck Owner Association ijo yo kota itu kamu so pau tuli ciliang prapau pun arliang de mate lomi itu kita kiri ikan yo penhiar ki igloding yo lagi tu ha aperti kita so pau kaman kate iyo kamu seduci tai em yo kat pratli tai em yo dukasan tai em yo arpa san ngam ter tegat dengan tercimile kajing langgu kha lepor wa yosar do em gitu kiri yosar khate gino kya kota nag bhayong tegat gamde igni ka kenti terabe uchum dengan indefinite strike ko krambo por tip menukut kajing stang tip hildo ni stang tang kajing kut tip menukut ko ba ga lempoi ke mat jing klam wa penduk pendami ni kiri igni strike mye kau pendam ne mye kau wang kau man kata bumbu em kujing iklam hey nu gi factory le gunu le yang opat yang district la dekat kam te ne ida peten de rai to yang tang yang met yang senyawi ada che step yo so ikan kajing ang no jong kajing pentip da official letter tam MA tangwa hapo social media pemi ang tu gilo ke wajo yakhi ne gujo irab il po hani kam ki tambah news rock yang NH6 yang ngaku di auto Shanghai wan lang i support lang le support
Mak ni man kam im yong ki tre muluk sini ba la do I pio kil tau do ge la cudunai I ki duna ge la yo tami I kil tau yo ge tengah tentang wadah litar te MA tele se tele ngayo luti ba jani gini ski wan boda po ge le ini le yang I pio se pa la rebien bi kerjaan wi ki tema I kau man kate I da embe ke jing perka jang I to umye weng ado yo ga jing tu malam yo ga jing tu I weng e jing ki to plai be ga jik mana Hakan ni kejamet, dari kasni ba sen ke Banangkong, bilang yang kini kejamet ki, kejamet dari bat itu kitrok di bagi kot, volkal trok. Saya kedau bangi bat ya kini kitrok, tahu bangi ichimba semba kini kali, ni bat ya ki hakanong rim, kaba ichimba ki cement company, bakmi dau bilat, kamtan nang tena thailum chunong. Ki kit yakini ki mar direct by claim dapat yakini ki mar kami ikut cement powder te ni chem ba kane ka jingle jong ki company ka pau sai yo le se dang wan ka por ba kini ki company kin bendo ya kan ka reservation namta ga kota jongi ki local truck te kata daw ada cila kumne namar ngiladap ai kajing tip makin pun sange no man ai lot yakub gini kali te na kaliang jong ki company kim snap satya te na kata daw na kaliang jongi min mai la show nado mentagas ni bat ya gipo barang sawan ada kim stop chusundan ina kaliang jong ga JC ila rice cam banginom sa dalele bakin wan kin mars sene kathan jantia jong tina kata daw nagaling jong ka JC nila perkat seni ba namar ya gini kali om don hadom ta ngintip ba kijak kasi penar ki badan ki babo ya kini ya kum gini kali te yo le se dan gibril ki bawan ni nang le zakmat ki bakam ya le se ka bangi kot binami ma te nagaling jong ki art ligisang ki balaya te song nadop miswa ba ngim piang dalele yo la se don gibril gibakam yakum gini kali tene kali ngi lerakut man penduk cusundon nang ba kanong ta ka kamai ka jik jongi bat kumta chwa bangan pungkut khotwer ya baro ki try kali ki driver bat ki nogi ba dan jingede agaba dai berga try ka ta ka kit ka ba ngi khot ngi wer ki baro yo la se inom tip ya pi lembaga official hendrai ikut wer ya pi lembaga sosial media baca dan dekat bangi amal kane kate ka bakta lang kulum ya baro lang actually kane ka kini jakali tharai la chisnam tharai meswa yo itang lai south licisni te hakato ko por ngi la inquiry ma da ki driver bon na kinegi kali ya banyak dah ki driver benar. Kita tu hom, ki ong ba ya kan ni kamar ngikit baik napo company, bat ni penha baik direct haka kudau ke bala alachna system. Te namar ki company don ka baik artli ka chichi kila reply yang ni ba ya kan ni jakali ki ong ba ngikit ni supply tang sakitu ki kontraktor kiba le ya ka construction ko ba have mo kyo gumta tatang ba ngi syamba kamray gumta ta nakata daw mo ngi nagaliang jong JSC ko ba kan thup ya ka Giant Hill Truck Owner and Transport Association bat ka Giant Hill Truck Owner Association ngaras kemba kumbanga ong biya nginum yang lalele ya kum gini sekali kiluan kiblat hadu menta haga dalak talking to padon ra andre ki surupay betang da kiti yak ta kiti ro ka gorkom reply to kiro ngi nagaling jongi ka jasi ngi hun akata daw ngi kita ja kata bat ngi ayten ya kane kejengki jingdai bat kini gi kali balai ngi sya yaki bakin yai nchwa kidang dontang lai sauteli dengi hakatu ko por ngi nagaling jong ga JSC ngi wajing tip bat gi ong yang ngi ba ki
kit ma ya lejong ready ma kit ma ya lejong tena kata kedau ngisa aku tu kepor kita kon bang lai 15 te hadin kata ngisam kat banang mi gisni kipor kini kita kali kinang mi om dak kali ke barim dai dak kali ke thamai brand new sebai tena kata kedau ngisam ba kani kajing jubab jong ki cement company factory kalong imat bagi dari icukor yang jadi kata daw kung baong biang dalele nginom biang so ki ya la se dan ki badang sna ki badang plan ki badang mut mo masay tmai te ya gani ni ai ba warning dalele nginom biang ya kum gini zakali Meghalaya Post.news.